Ma-Blue Nations amahle, sizwe esikhulu sakwaGuqa, the president of the Blue Nation, Khuzani Mpongose Nkosikhona eDlamlenze. Nayi ipost nje ebifake lapha ku-Facebook, Maskandi promotion. Nayo ithathe Samuel Mnaza leli page. Ithi, ngiyafisa ukwazi mfoka Nxamalala ukuthi kulonyaka nizoqasha kanjani ninomfoka Gawuzi kuyigcwalisa. Ngoba 2022 naqasha nge-top 10 yabaculi abanamaflows amaningi ku-Facebook. Ngo-2023 naqasha nge-top 10 yabaculi abanamamiliyoni amaningi ku-YouTube. Last year niqashe top 10 yabaculi abanamamiliyoni amaningi ezingomeni zabo ku-YouTube. Shuthi kulonyaka singakulindela ukuthi niqashe i-top 10 yabaculi abanamamiliyoni amaningi ku-Spotify. Yazi ma-Blue Nations amahle, ave ngithanda ukwenza lama-post. Nginike isikhathi, ngiwalandelele, ngiwenze bese ngiyawaposta. Right, ukuthi sibone ama-respond-ke before siye kuleyo nto leyo abakhuluma ngayo. Insizwa laphana uShana ithi khohla ngeke beqashe ngento abangenayo. Phinde laphana umfoka Ngalo Marazo kuzoqasha ngomatric, asazi-ke njengoba waqhamuka kumasonto laphana. Kuba uyena ongunumber 1 ku-Spotify besizoqasha ngalo lo hlobo. Maningi ama-comment kanje. Nansi-ke indaba-ke, la i-mix, i-top 10 abantu abanama-listeners amaningi lapho ku-Spotify. Plus-ke neDlamlenze. Ukuthi nje ngifuna ukunibonisa kancane nje ukuthi ezinye zezinto basikhuluma nje just ukunicasula. Akusibheke ilist yakhona. Nangu uMafikizolo. Lapho ku-Spotify ingoma enamamiliyoni njengamanje ise-4. Ilist le ingaba wrong, angayilungisa omunye alethe right, kodwa kwamanje engikutholile ilokho. Ingoma zo-4 enamamiliyoni ehamba phambili lethi ngathi nguye. Iyona-ke le menzela umlando. Ezu-2 ziyasondela nazo, izo-add kumamiliyoni, kodwa kwamanje sese-4. Kube isicebi ethi kuyazenzakalele ehamba phambili. Sezizonke ingoma enamamiliyoni zo-9 ngoba niyibona-ke la. So kosamagcokama kuhamba kahle nakuyo. Nangu lapha uLimit umfoka Nala phansi enkandla. Ey'ngomeni zakhe ey'ningi asey'khiphile, usebenza kahle kakhulu lensizwa. Album yakhe ka-2023 yenza kakhulu, inamamiliyoni amaningi. Yayo last year nayo phinde yenza kahle kakhulu. Ingoma agcina ukuyikhipha ethi uvume kanjani nayo isibhokoze amamiliyoni awu-2 ngaphezulu. Isaqhubeka, usanda kuhlalisa more than 700,000 wama-monthly listeners lapha ku-Spotify. Amamiliyoni anawo awu-12. Khona landelayo ngemuva azongena ngekudala azo-add nawathi 13, 14 into enjengaleyo. Okwamanje sese-12. Nangu uGatsheni lapha, Mr Hit After Hit. Amamiliyoni anawo lapho ku-Spotify awu-8 okwamanje. Lapho number 1 number 2 ziphindekile ziyangoma into eyi-1. So ilist iyaqhubeka. Nangu umzukulu lapha. Ingoma zakhe namamiliyoni zisawu-7. Azo-edeka amanye ngekudala. Sazoshintsha ilist. Anytime ngashintsha, kodwa sisakhuluma ngento esesekhona kwamanje. One-list right, hayi ngingayi-update bakithi. Ngingasali ngedwa ngikhuluma ngento engekho. Kodwa mina engiyitholile kuseyiyo le okwamanje. 7 amaculi anamamiliyoni. Kube u-SK, Mthandi SK, indlaba eyipheka amashando. Bushofu inkani kwaba nenkani. Iy'ngoma zakhe ezinamamiliyoni zu-8. Ezu-2 zisaphusha ebheke kuwamamiliyoni. Ziyokwenza u-10 wamamiliyoni. Okwamanje sahleli laphana ku-8. Ezu-3 kwalezi ngoma lezi kule-album igcina ukuphuma zinamamiliyoni. Eyokugcina kuyimpi yalayo ukungena. So amakhotha anqoka asaphusha nayo ayasondela, impuphu nayo isasondela. So inkinga ilapha-ke. Lonke lo msindo enubona ungaka kuMaskandi,
lezi ngoma ezimbili Paris neGush yikho-ke lokho singasakwazi nokuphila singasakwazi nokuphefumula sivela leya nto-ke leyana ukuthi kukanjalo as much as esebenze kahle Scaler ingoma zakhe ziphusha kahle kodwa nje yeyi sasalithwala ugodo uNavigator Cwenza iy'ngoma zakhe ey'namamiliyoni ziwu-3 laphana nansi enye elandelayo izothi nje 4 kwamamiliyoni ngekudala intsha-ke le ngoma-ke le esekugcineni kodwa ihamba kakhona iyasondela kube uMenzi Mabizela insizwa lapha eMnambithi insizwa ebisenza kwinsika yethonga ene-albhamu emnandi kakhulu ehamba kahle kakhulu basiyibona i-albhamu yakhe le egcina ukuphuma iney'ngoma ey'ningi kabi la ezi-more than 6 ziwu-7 sezizonke mangicabanga iy'ngoma ezikule albhamu entsha yabona ukuthi usezohle kanjani uMenzi kodwa-ke iy'ngoma ezikumamiliyoni ziwu-9 zimkhuphile kakhulu lezi ngoma zakule albhamu entsha abantu bayistreama kakhulu liyalandela elinye imiliyoni kuyobe lika-10 kungekudala liwe abantu abastreama khona lokhu ngishilo ilist le maye ngaphelelanga bazo-editha abantu beyilungise be-ede kuyikhona khona angafaki information e-wrong ngoba nami bengenza nje le information ebengiyithola ngiyihlanganise umshini wemali awu madoda omunye umuntu ozahle lapha online unama-monthly listeners amaningi more than 500,000 and something so ingoma yakhe ethi ngcono siyeke imbekele phezulu kakhulu ayikhiphe ngo-August last year bese kuthi le cela uhambe ibheke ku-9 million ihamba kakhulu yangoma kodwa-ke ingoma enamamiliyoni ziwu-5 iyeza-ke le ka-6 ethi into yami izongena soon awu madoda uSminoff Ismiramira ugologo omhlophe akumamiliyoni kuyafiwa awu-10 asewonke amamiliyoni lapha ezansi nayo izongena leya ngoma ngiyifake ngamabomu ingoma ekanjena ngifuna nibone ukuthi agcina kuphi lamamiliyoni so asawu-10 kuSmiramira awu kodwa madoda nansi yakokhulu nansi idlamlenze inamamiliyoni awu-12 million iyodwa nje into emxabanisa-ke uKhuzani nabanye abantu ilama monthly listeners ilist eyenziwa ileyo ukuthi-ke hhayi ama-monthly listeners ngoba akekho kwi-top 10 hhayi akavalelwe ngaphandle akwenziwe nje ilist nje avalelwe ayikho indaba kaKhuzani kanjani umuntu enamamiliyoni amangaka nansi enye iyasondela kube lika-13 kungekudala because iyahamba naleya ngoma le abantu noma ekhuluma azocabanga ukuthi hey uKhuzani into engekho bukani umsebenzi ongakwenziwa eDlamlense yabo so zihamba kanjalo-ke izinto ukufeza nje ukuthi kuhamba kanjani bafowethu ayikho lento esuke ikhulunywa ayikho into ekhulunywa ngoKhuzani ama-post lawa nje ngalo siyawa-understand ukuthi azama ukwenzani azama ukubheca uKhuzani azama ukumveza kabi azama nje ukumenza umuntu omubi kodwa njengoba thina sikhona nabanye abakhona akuhluphi sizozama ukuthi uKhuzani sikhuluma okuyikho ngaye angeke sikufihle okuhle ngoKhuzani soku sikubekile lezi inombolo nale mlando eniyifunayo ikhandeni kodwa naleni ifihlayo sizowuveza asazi ukuthi kuyophelela kodwa kusalayo bepost I'm sure umnikazi wayo uphendulekile amamiliyoni akhona emandaba amamiliyoni maningi emandaba ayinqwaba I'm sure abantu babhebe bakholwa ayihlangene ngokuzayo sesizokhuluma ngenye ipost sesisolwa sizodefend angithi kusho nje ukuthi siyadefend masilungisa umlando siyaqondisa la siqondisa inkulumo siqondisa ulimi ukuze abantu bebe ne-information ephelele isakahle udaba nokuzayo.